hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Why do Catholics pray to Mary? Look at it this way. I'm a priest, right? So people often ask me to help with lots of different things. They email, they call, they text, but sometimes I get busy and I fall behind on requests. So you know what people do? If I'm not responding, they call my mom. They call my mom, then she calls me and says, hey, so-and-so's been trying to reach out to you. Can you please get back to them? And you bet I get back to them right away. Sometimes the fastest way to the sun is through the mother. And there's something beautiful about it. God chose to become a baby. He became part of a family. He had a real mother. That's the basis of Christianity. So why would we think it would be so different for Jesus and Mary? Sometimes the fastest way to the sun is through the mother. Praying to Mary makes all the sense in the world. Hope you found that helpful. Follow me more. Nechumunati na kuosha ninda nichina chinalombulade injira ya swai kulonda inzambati kulomba kwetu yokuhitila mudi Maria mulonga Maria yena diwavu eri mwanta Yesu dichine chukumuzatisha yena inzambu kutia kulomba kwetu swai hinchwami mraiti hinga hinchwami mwanta Yesu watangishiri atumbanishu ndi mukanda wa Yohana chapter 14 na verse ya 14 nindi ne mkulomba chuma mwijina dami nukuchila munati kulomba mwijina dami daimwe nindi Yesu dichene yako kutangisha nao enga ni mwijina da Yesu kutie ilanga niyo kulomba chego di Maria ukutia ne mukutongojoka uneka lena mahako angai muyulu mwaka yanchwadira mahako angai hero kuleta ntadi chidikudei ilango di walala ukiko mchana nei ukukana mwanta Yesu hera kumuiteja ila hukubombela kuchuma chikwao yena wakwiruka wanyi chidine muntu akoleja nao ihonderi nshima ya unga wakabaka ho huku nona unga wamakamba huku bombelako unovwa ili nshimbi ilanga weshi mai unga necho unovwa ili wanyi mkwenu wakenga nshima ya unga wanka wakabaka ilanye unashigude wanka unashigude wakabaka wamakamba anakuleji na honda kunshima ya unga wakabaka ho kayuwa necho ndi ilanye huku nona wamakamba huku shakuchengi yina yona hondi nshima necho ilanga ona mkwenu wakuleja nindi yanka yakabaka ho necho dichidi hela true Maria diwa mvweri mwanta Yesu kumujimba ilanga hadi nerunga dindi kulondacho eshi kulombela anchi kudinzambuko mulonga Maria ni yena wadinga himukwanshidi nei ejima mumkanda wa Nzamba na suneki nao Maria wadinga kanda eri nshidimu nshidinyi ya ujila wadinga kanda aditamishina wanchu wanka amayala iniji nshidiji kwa wajilili wanyi jidine kuchwamba kuosha na wakwechu kumatara chwabobola wanyi na wamvwali jechu na wantanga jechu ayaya jechu wabula kubobola kama na lelu hela kunu kuchitokoloki hela kuzambezi kumuna afumi anchu ejima irade ujila kosuwe ela muntu muchidikanda eri ujila na kudihemba udugoko dichidi kushimu na yena walonga kubadika ejima na chiride ineindi mukuwana na muntu na buluku ila ujila weya de penso ya mkwa kunga kushikola kudinza ambihiko mbuku nei iuku ila ujila iuku tramba iuku kwia ilanga wejima wako mkwera mwanta Yesu ne akengira muyulo akengira wanyi mulonga vulumu na denecho ndi ilanga nei ejima wako balumuka munyichima yao na kumkwera mwanta Yesu na waifwiri hanshidi jao nzambu kubula kuyana kena okay chuma nchalete sheri Maria udu muyulu lero
mulonga di Maria lero di muyulu chuma ncheriri Maria kulonda muyulu mulonga wanshidi mulonga omukwerere linyi Kristu Yesu muneru kinene Maria hera omuvweri mwanta Yesu neiwa kumuninda kumuvwala ila kumukwerera nindi di Mesia ne di chamwino ne wadi kuya mukalonga chochumo enga wadi kuya mukalonga wadi kuya mungehena mulongadi mulonga nzambi hakamanga nchu kumesuku wejima wechu tunaputori tunakangani kushika mwashikira lubanjura kulema kwanyi kwa nzambi dichine tuna ukenga wa mwini echu twatela kudizoza kuiteja nechu enga tuda kwanshidi hichu natweshi kudamu ina echu awenuku iranga kuduwenjiri na kuchwamwina kunshidi jetu chauteka na mwani kuduwenjiri na kuchwamwina kunshidi jetu ijina dindi hinyi Yesu Kristu mu verse ya 6 mu chapter 14 nindi aminjila ni walala ni wumi kosi muntu hera kalunda hera kalubale hera kachokwe lozi kosi unatweshi kudichwala ya mweni kudi chinga ho kuhitila mudi Kristu Yesu dichi hela kudichwala ya weni kudi nzambi akukwirukako na inkanga mwevulu nani hana chachiso hana yino mpinji 10:37 neima ama kutereka yakuda nindi atwaliri mu Yesu ndi muchipatela mutwala ino mpinji akuyingisha chikuikani shao mukutia kuwana malonda munchime inu mwatiyange mwatia akutama ilanga yena neri mwalonga necho mulonga kuti nshimbi nawo mwatela kuleta yakuda mpinjinyi 10 nanga na 12 necho ndi huku twala ha 11 hela 13 mulonga mutwala katashuga na kenya kwa ino mpinji na kuzaya kanisa tukupia nekona kenya neyo na mtafu na mugoira neno na muntu yerengehi ndama unjuna kuteti chetela wakata shuga na kumkanisa ina mpinji na kenya ikoda malondani sona kenya na mtwafu dakewa na muntu afui himugu dichumati ya kutama ilanga kweseka na untu wetu echo akenga kudichungila nshimbije jetu sauteka na mwani neyi muntu di na motoka windi nenkumunshimbi nindi imu motoka mkwingira wo antu 5 ilanga enu mudi 7 neyi na ishi watama yodi necho ndi ona mweni motoka neyi na ishi nindi mulo mudi 7 na atamishi enu yenu mwabuliko uvore yumanyi ishimbi dichi hana chisu neyi nukumusenda nkaka na misenda yakuda yechu yenga uhani yakuda ye ukwingira ndu ukwingira wanyi ukwingira wanyi ulegadi kwingira de muhimpinji yakwingisha wanyi nechu ilanga yena na ina nami ukwingira ndene ukwingira mulonga wanyi aha dichi nikudinza ambi chochimo hichu na atweshi kwingira muyulu na ngovu jetuko ilanga ne ichuku hitila mudi Yesu muna kutiwa insangu ne ichuku ya kudi Yesu tuikarani na ubambu nanyi na Yesu tunatweshi kwingira hadi mpinji ye bulonga Yesu wafuma kudi hi nzambi dichi neyi ukushia Yesu hi ukusendanyi Maria unahalu chaudeka nandi unadi harishe ya weni hela kusenda Yosefu hela kusenda Abraham wakengila wanyi ilanga chinganyi Kristu Yesu mulongenda di watufuriri hanshidi jetu yena amwiruka kudinyi kudi tata yindi na sole kumukanda wa nzambi nindi tata yindi ni yena ekala wu hera impinja kubula kuhempula ilanga mulonga unayi na muntu wasita kuchipatela ukwingira malonda akuhangako mulonga ni malonda nona wasita kuchipatela wumu azatilanga mudimu wawo wakufira ukwashanyi ayeji mchipatela
twadiru kade Munyishima mtashika nukutompora nawo awantu chatama wawa achina chishimu cha mulunda munachivula mene nawo kung'anda kuikala nei kuiulana kuiruki kudi Yesu wakengila mulonga kudi dewe wei hanevo kani point ndi ndichibama kavula menako chwatera kumkwerera Yesu necho kutushikija kudinyi kudi tata yeni mulonga yana denjera ikiye jela muchano necho ndi namono ikiye mono nindi kosi ni umukwinza kudi tata chinga okuitira mdinyi mdani ila tareni kutama kwa necho ancho tuneru kinetu Yesu di injila ila tunamushi hicho kudichungila njira jetu lelu mwichunga da Zambia muchaka antwana kumanga na kasatu mu Machi mu Julai ni mu November na ukumwija mali ni ya mkunkuru yao kulonda anakani afu ade munga mushidi kulonda kulumbisha chipomperu ni chipomperu chejima chilombi kudi Nzambi atweshikwana kena nshidi jana nafu ade mushidi chikutwesha kama mali mwatela mulandi hina muvali kutwala kuifuku ndakwana kana afu departed service na isakiriri mwayiru kwa insangu enga muna trambo wanyi kwekalanga nukudila kumbolo muntu wafwade amudiri kumbolo kudika Kristo muchipompero kutia oyinjira ya Nzambi wanyi ya muntu muna ndi Nzambi na kuleji injira imu ilanga muntu na atunga injira jajivulu muna etu tweshikwa mwina wafwade chenjiri mwanta Yesu wenjina kufuila antreji manejo ilanga nindi muntu akwila monu wa mwinu chinga akuwerere no kanda eringa hi afwi ilanga ne unafude munshidi chakubula kumkwerera Yesu etu kulomberera tukwa mwini kulonda wikudi Nzambi akai mwani nyilonga yetu ya nshidi kuyana kena chinga icho dinanka na wumi netu kufacha kubula Yesu tunatondi kuya mkalungu hikutonda kwei bai winke la kwenu mulonga hikutonda kwei mulonga Nzambi na kufwetele chidine muntu una okenga kulanda chuma mushop ila yena mali kosi anamfwetele de mali kudumkwana yara na kufwetele tambula nga china chuma chuna akinge ngawe yena kwindi kutambula ne chochema naye hikutama kwani kwa hiyo mweni ndinecho yana kufwetele wa mwinu wa wana mwantesi na ufwete na ufwetele de na umanishi nindi china amani hakulusu nindi chinao na manishi mudimu we wejima dichi enu nkwelelenu aminenu na manishi mudimu we wejima ilange chulero necho wa manishi ruwanyu tumkwashuku chinga mpapati shironde na kayi muiwulu inehi mwani Yesu amanishiri mudimu we wejima chinga nirizati nyidimu yayi waiko ya kuchipomperu kulomba kuira yuma yake nga Nzambi kulonde na kayi muiwulu inehi mwani muiwulu itwengila ngamu na kuwaha kwechuku muiwulu twengila ngamu na kuwaha kwanyi kwa Kristo Yesu diuna azati mudimu we wejima twatera kumkuwerera mwanta Yesu 100% bai chuminga 85 huko bai chuminga 70 huko bai chuminga 90 huko chinga chumingi 100% diuna asati mudimu we wejima chateka mama dichuma twatera kuira
dichimu ipompelo hela dinu damulungu antu amavura naye kuchipompelo anakutongo kale chinaye kuchipompelo akengela munga muyulu chakubula Yesu ela kupompa yake yejima 50 waka ya mukalungu mulongadi hiuna akuwelelo kuna alondeli nshimbia wa mwinuku ishimbia wa mwinu chinge yawene halweyi umutambuli mwanta Yesu mumuchima weyi umukuwelene wakufuilili wa sanguka mukufwa taleni mumukanda wa Zambia na wakudo umu wasa unkiri mukufwa nango vijindi udi mwiwulu mwanta Yesu ilanga kwetwa idimba nao Maria wafuili wanyamsendeli mwiwulu chakubula kufu umazo ekala mukandani Aheberu chapter 9 verse 27 now muntu wejima na mufuku ili kufa kamu inkumini naku ikusompesha anasuna ikinao antu ejima na ifuku ili kufa kufumisha wa Maria wanyi antu ni Maria udi mudina izu nao antu ejima nana mazo adumda Roma 3 verse 23 now mulonga antu ejima anavulumuni mrati nao antu ejima anavulumuni kufumisha wa Maria ine mwani ni Maria ni nami ni Yosefu ni Abraham akwanshidi kama nanza mbugu chwamu inahona lulu indi haukwelera mwanta Yesu Chwalenuma zukuma tunge jima chwalenu o chwalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu chwalenu o chwalenu o chwalenu chwalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki